Sunong kasuabon, nam sunong hari Sabat kumadati din sanan, kanang misisa ta kapod isuang sambayang. Inarahingan isuang kerjaan sorga, kung sikaw da kasuabon na bayno, kano kagwehad kapag yampay mayad kay sisan dat sambayang kasuabon iti. Kung sikaw lagi maya diti panambarasan dat kasuabon na bayno, kano manungag dat katumbayaan, ginawa dahil kasari-sari tumanod, gumirat kumadia. Tinasambayang dahil sa ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, insan po, sanong kasuabon, sanong hari Sabat kumadati din sanan. Agaya pong sikahan takod kumakinorohingan dat tadaw do bayno, tu karangaw takapalat tuni momporok, karangaw ko ilat tuni momporok. Okay? Ano ilanam nunukas yelo nga, monikita daw no pod yelo asinding. Yolo no po sinding dam nuno na pa kaumbolag buwa nga iyo di na pa tuni imanok nga akasimbana ting kukuk. Suway pando lang ho ni manok la. Kinong na dati nga rinupot tuni sinding ilat nga tambolog nga imong porok akasimbana tuni. Itong kologyaw no po limbukon ay kasimban gi. Iyati nagi imimban simban. Okay, bye. Tulo na po panambarasan dati nga kapuahangon no haro sa muli. Haro sa muli dat it nunuhitit kumayan dat kapuahangon dati. Oniba ilo panambarasan dati nga kahit orahyan ako didot may paganud mantad ko numan po yung pohod hitid satu raja-raja na padam turu ayat ko turu gisam dot hapadamonom nga pa yung punan to kano pala hadid ayat ko iso hitid dohot mandati paganwad pelajaran dat sabon na bayno. Kabay na ko kitab. Manual to kaditi bay na ki. Mano pat book, manual. Isuangga iso raja-raja padam turu ayat ka iso 5:52 bulibod kalanat-lanat tabay na to hari Sabat ki. Kanaro-naro. Elia hirid di sandat bawang kerit. Paboras na di Elia tulun dat Tisbi. Mantad dat Tisbi Gilead. Umad Ahab. Miyampay kinorahingan da pimpasi, kinorahingan da Israel. Itaguangon ku. Motindo rumi katahawon tay ko rasam bot taon-taon iti. Suway ko man ku paboroso. Kahit kedua. Rika tadi boras kinorahingan ku masyo. Ongay hilo. Pagindalan na may dihilo kasilahon. Hilo ko na lumisok. Idisan na bawang karit. Panangi kasilahon da Sungay Yordan. Iya na pando nga kanu ka minum bumantad di bawang idi. Ina pando hiut tombolog isuhuan ku nga may panahakatakanan dia dahilo. Nugyalo burung gagakoy. Bangkahak kang kuyo. Konti ko it kak kalau di ko gumuan na dihilo kabandaran da tong gayo. Nam di ko kompungan nga haroy bo. Iri na mati ko munda burung gagak eh. Bangkahak kang kuyo dit pamungaran dit yadi. Sayra na pod oray tanilot. Ayan pa lagi. Ngay na di siya dihiri. Numan di siya po buro. Miyagalip binaras kinorahingan. Hiri na siya minundorong. Hiri di sandat bawang karit. Ipanang ikasilahon. Dot bawang Yordan. Ayat ko 6. Sayra na pa di kasuabon. Sodopon. Ina po tambolag idi. Nga mangigit roti. Napa.
kumasyo, um, kanu lagi siya minum, mantad da bawang ide. Oke. Ngonto kono po waya ito modilet na wayaan di Elia nga yedit ay say bohiton. Eh, nuda ko bohiton nila. Ay so bahkan dot orohian to ko dadat ilo na po awayaan di Elia nga awayaan dati. Om hiri nandad no kato kondo tok orikot no po'y anamanamom to ko'y modosi. Mogidu to ko modilo kopuruan. Country living kadati it pamungaran digi. Mogidu to ko hilo kopuruan to ko tumongob. Paingkuran no po'y nawayaan di Elia awayaan dati. Inumon haro takano haro napa nga haro. Iya di. Yo nga yo dito sa Roku bo. Nga kapimpanaw na di hilod Bandaraya Malaya sa Mananjung. Ang di karuhangom ay sakira na pa didot. Muli ngay diti tulun da hitid hilok kakampunganom hingga diti yun no. Hingga diti yun no. Ay say di tanak di lo. Hitin da di laid pati nga kampung bo. Iyo kayo hina kabandaran. Hina ko poted Bandaraya Kuala Lumpur ko. Hina ko Bandaraya Kota Kinabalu. Bandaraya Kandingao. Bandaraya Kota Marudu. Ina na pa kayo na nakaw di gulo pa nga kampung ngay. Nga sayra na did, nakori ka to kamajuan pamagunan, Mininggayo, Ombayno, Bandaraya. Hingga di kampung do kayo. Ay so, pingkur ko di magidu. Hingga di pagiduan. Bahkan na muli to ko magidu to ko ikakampungan nga talaban it tangol untuk. Ilo mo tilo parampasot. Kayo nun. Parampasot tanak ka. Hingga di pagiduan. Tok palad kani papatangob. Ilo na lang ginawaan natin, magidu to kanon da sumano. Hingga di pagiduan dati. Katong kabingon, imulay ka pila. Nga, tumanod na pala nawayaan di Eliam, iya di panuhuan da kinarahingan. Kamu na pa itang pinay nga, ay hinggo to ko na po, hinakautid kabandaran, hiti to ko dusak-usok, ikakampungan. Nga, ina pa'y andadon dati nga, nunuhkad panuhuan da kinarahingan. Sarohon na dati, Eliah na pala am sinuho. O nga dila disandat. Ay, o nga dila bawang, pinungaranan da karit ka. Kumun na po nga, iyati ka daw ti nga, mandad to ka na po, susuhok kinarahingan. Sa kira na po kinarahingan, hino-hino ko na bondo ka. Ako'y tagal lumagidu. Hino ko na po, hino-hingo to ka na po, hiri to ka na. Ay so na kamun na pingudi panan na mamusaraw. Tiumin la jimun hina-hina kadano pagidu hina ko nando ka. Hiri no hot paingkuro no paawayan dati hiri na tikapatay ka paingkuro. Hiri to kono. Moy nis-nis hina ko na kutamarudo. Ay kutamarudo ka. Hina ko na kutamarudo kadana undali ka. Hina ko no. Ninatamina hina ko no pukak. Kada no pagidu. Kada no nga hilok kolasunan. Hilo-hilo to kono. Hingga na po panuhuan na kinarahingan hiri to kono. Jadi pingkano lang natumboyo di nakatumboyo kumadi Elia. Sinuhuk kinarahingan. Haron lagi datid osoro-soro bo. Miagalat hitid dahay. Mintong lo gunung tarus madi oy. Ilo oso sadu uloy aorikot anamanam ka. Hari ginaud tidi bo nga. Intanto ka na pula nawayan di Elia hom. Tumano di panuhuan da kinarahingan.
hingga pakayaan pasarahan to kan pok kinorohingan. Hingga hingga panuhuan da kinorohingan kumaha dati. Sakirana pod kinorohingan na manuhu dati, mantad ko isio manuhu komeno po nga jominon nga isio takanon, jominon di sihot inumon da isio gya manuhu. Miagalo dati sakirana pod manuhu ta ko sa sangulundat ongay karajad hilo ka iya ataw ki. Sebagai sangulun at manager pangakan-ngakan tionon mangge nu gya aturo. Ilo kagumoy panhakotakanon. Akan ka burung gagak. Iseda kohot ay katamam mga kandat bangkahak. Kokitanan na pumotim, iya di mangintai mo ti burung gagak. Inag, inagit kombolog nga ano, nakuro madadi, nakuro dagadirid, ino po may patad nga it ongotiyaw. Ikorohian dati itambolog bo oin tutunan na dati akon ko otoronong kang kuyo megal ko burung kakatua potoy ko nupo burung punai ka iridagia bo ngano kurar itu inagi ibang kahakot oy tompom oy tami ibang kahak miagalit mangangakan manginginta po nga iri no hasuhu da kinorohingan komon po nga ay so no hot ay simila datid iwalon mo iatih kana pa kinorohinganom naborosan dat pa yung kukuro piya ako boboyuhan ni dit may papatod nga ay boros pa di malayom tiada barang mustahil bagi Tuhan. Wogok piya may patod nga iri iri no pati suhu kinorohinganom ata kayo milad iwalon nga pamusarahan ta kana padadim ay sonong dad itombologot ay tutunan no akan bo manuk ka may patod nga ahawan kenda taso manuk pa katulod. Ito ngo punay ko ilonggok iridahi may patod di takanon mo. Tu igitanon da di burung gagakam obihisan ni matu obihisan ni matu ganda seri. Soro ko dit sa di hari Rabu. Kau nga dilad walay di tong pinaiwili. Pakitano na di hasid duwe hadi pasar hayon. Pakitano na di sarang burung. Nga kang ko siyem ay iri ako nagid no kayo muay kapyo kamunda sarang burung irumun. Doho na pod asarod amu po nga ino po rumun di nga mantadot winon said bihis di tombolog. Nga pakitano na di siyem ay ako ni di ka ibihis sa kita ko. Haraw mo ti taluban sati harohit ran do kayo. Harohit rongilut nga itino po dia ti nga itini komondo girid satu miagalit iri na kahit man losuon iri manda tubat sarang burung miagal lumihon nga iya dita ako si pangakan singudon nga singudit olon si kasingudan nga ay mimbulay ni ginot ay kan ni kati diti hoy. Jadi ino pa dihit suhu da kinarahingan kumade Elia paingkuran pa nga irin na ikatumboy patakan da kinarahingan. Dati asang kadom paingkukurohot ralan da kinarahingan na manguhup diti tulun-tulun daw. Iyati har na pagiwaliwalan natin paingkano mo ti panguhupan da kinarahingan ti iyati kanto ka nga ina pa katumbayaan dati ay ralan da kinarahingan katumboyo miagalit korohian disyo.
Okoni kay miagali osoro dati ieu. Hareuna po tasaro tokot. Hareuna ngay orong-orong aku di tanganganak podet gusaweun nu punded di anam-anam, lumisok ko. Iso ni rondo paka da tirungan nu nga, o tirung kono ka. Aku di kailom hara ko pian no boros satia di nakatulis set ay hinggo-hinggo nga. Ay begia mustahil iri boh. Ih, sekira iri korohian da kinorohingan. Wah. Jadi kosuabon sodopon ino poy tombolog nga mongigit to roti om napa kumasyo. Om hiri na kanwi siya minum bomantad hirid bawangga karit. Kumun po nga mata idi way ga inumon. Nga piro-piro linaid ayat katuru ino po matidi bawang idi nga mumbala di rinu masak. Tu a rinu mika tarasam dehirid kinayanan idi. Rikot na di boras kinarahingan kumadi Elia. Pemirangkat-rangkatom ongoy dihilo Sarfat. Ipain suanggay kamanda wilayah Sidon. Om hilo kanundod mundorong. Ila aynod nasuhu kuno sangulo na janda. Dot manhak dia takanon. Kumoiso, ina pa isinuhu kinarahingan nga tombolog. Nasuhu, natantu, nasiya tombolog. Alih kagu ongay dilo, natantu no kinarahingan kagu hot ay imomogompi di Elia dahilo. Oray ko pangakan-ngakan. Kamu na po nga, sakira na po iyati sebagai tulun da kinarahingan, pananod to ka kinarahingan, natantu na kinarahingan nilat kaindalanan dati. Ay si katangaban dat it topot kapiyo nga iyati itit o bintongob to katibo. Iyati nagiti o bintongob itid iboros kapiyo. Kamun po nga nunuh na pada nga natantu na kinarahingan muntok ka tulun-tulun daw. Sayra na pod ay katalib na pod di isiya na pod nga mined hilo Sarfat. Sayra na korikot dahirid pintu garabanggot kota idi. Kakita na di siya dahara sangulo na janda dadamot tamani munggat suduon. Poboros na siya kumadtandu idi kata kasyo. Nuayo ko dahdat painumo ako dahta kuri mantadin dat payanan nuwaig ka. Sayra na pod na ditandu irdi, minay tandu pagano diwaig. Boros kagu di Elia, onuayo ko dah kagu ruti ka. Ruti. Ayat kapodam 2. Simbardi ditandu. Demi Tuhan alamu, ipaimpasi, aiso mati roti kumadoho, dot akuri pia. Suway ko songong gompo tapung, de isuangga kakanan, haromiak kotakurid isuanggat butul. Danda na pati nga munimong akud pira-pira hot suduon, muli akun dahom, onsokonku montok dahom itanakku, akan na pun dadahirim matay nun do ka. Ay so nagyadi. Nga kadi Elia, kada podosi uli no may na paburo miya galit winonsay no, nga pagulo no naku po ka. Kapagulo hakud onuan mano nagindi dia inatanak no. Tu iya di na boras kinarahingan, ina pahitapong kahiri kakanan nga aay it miyak dahiri butul nga kumuri.
gisom bo timpu det polintuhunan da kinorahingan na rasam dahitid kayanan iti. Uli na di tandu idihom may siya pa buro miagalit pinaboras di Elia. Hiri na di dat pira-pira timpu iyala na pamia anak nga kano pangangakan miagalit nakatumboyo. Ina po di tapung dahiri kakanan amu ay itumaw dahirid butul nga aku muri. Tu iri nahit boras sa kinarahingan di pinalombus di siyo ipialitan pinawaya di Elia. Puji Tuhan. Kumbal to kay amay at wagas. Amay wagas, amay umiyak. Ako po yun nakumbal. Ako po nakumbal at yun di nga harumapanuang. Amay o wagas, amay umiyak, amay o tusi. Sadatosin nga aay, ngupangay, gula potoy, amay. Ay ganda may dat angon akano. Nga ino po hit, o kito dati dahilo. Sayra na pa di dat pinindalan di sangulo na tandu ipanuhuan di Elia. Nunudihot ay samuli idit pinuwan sa edisyo. Naritanda ina po itapong nga amu ay. Itumaw nga ako muri. Bo gunoonod minagansak antakandi. Kaswabon-swab intay nga iri kasari ginumo. Ado. May nakagudi doon sa dopon. Kaswabon sa dopon intay orikat kago kaswabon nga iri kasari ginumo. O ngayon na dimangkuk so ko itapong pamonsek kuy. Kuy ni wala ruti ilad di lagi. Kaswabon na swab so ko kago nga iri kasari. Amay. Ato koy. Puji Tuhan harati di. Nga tumbayaan to kod sayrad ori ka tatimpo nga memang nga ilo nakadaw awayaan dati. Miagalo ba timpo bay no bo? Tambalot ako mamalanja ko na tambalot. Ay it pamalanja no di. Ako ni ka mamalanja ka no bay no ay hiri-hiri na di iya di nga aiso no di hot kausinan do panahak. Tay ko balanjad mo ni kita daw. Haro no pakasari barakat do ko rikot. Puji Tuhan. Papandalan ta ko pelayanan. Manguhup ta kod salom bakahaharan. Harta benda. Iti kagarason dati. Kamilaan dati. Tusin dati. Nga. Ina po berkat ta kinarahinganom. Haro kasari dat rumikot kumadati. Ila ni komondat. Ina po ikapuwahangan dati nga. Haro samuli. Haro hot nukad di domo ka nuburas. Haro pahala. Haro pahala. Mantad na po din nawayaan ni tit sangulo na janda. Ina po yung muli di nga isay. Kinorohingan. Haray mo titimpo-timpo. Iho nga. Mumusaraw ko iwa. Manguhup ta ka na sa sangulon. Haroy day ginawad lumansandat sa muli di siyo. Manis siya lauhupayom. Say randad iho at asusa na kago nga. Iho nakago uhupan di siyo ka. Hari ginawad ti di mo. Nam iya di no di. Iya di. Ta ka na iho nga iya di ta sa roko. Nga intangan ta ka na polat na wayaan nila sangulo na janda. Isayit manhak sa muli. Akan kay Elia. Kinurahingan. Iri nakakuhaan dat ay nakuroh tu sayra na pod manguhup ta ko, manulong ta ka tulun nga ato kada lumansan dit ato ka humarap ato ka lumansan dat isin na po nga manamuli kago dati. Nakuro tu iya de. Tu
Kaubasan na padatid lumansan to kono pod samuli da tulun nga asaru tokod kita akan dikecewakan. Asaru tokod asindualan. Bobos no piyang manguho patulun nga isay na koy lod anay siyo. Ay siyo mamaduli di panguhupan no di nakatalib. Mintong po diya nga amo gisam kanundam ay anay siyo hoyd ay so na kamondot ay siyo mamagatang ko panguhupan da tulun da suway ka. Nga tatap no rin iyo di. Sa kira na pamanguhup to kat kumatulun da suway. Kada man tanto ka nagid lumansan dat isino pa nga manguhup dati da kago. Tui na pa'y manahak ka sa muli, tumano dila nawayaan na sangulo na tandu, da janda, nga kinorohingan na manahak da sa muli. Okon kay Elia, kinorohingan. Jadi, nunun na pa'y paburuan dati, ino paget asaru takod orang odi nga, ay ihati na po nga, kita melayani Tuhan. Okon ko melayani takod tulun ka. Tui na pa'y manamuli di nga kinorohingan. Nga, ay sebo saladit lumansan sa muli. Asan nga bagari ba? Nam ihati dagya sebagai tulun sa pitulun nga sekira na uhupan toko patut nagyadat manguhup ta kay kadaw ditulun dat sayrad kawaya isiyod ay kasusahan kadaw. Ino pandahit ay pamalapis dati lo nga haragya timpud-timpud ino pa'y panguhupan tay kasamuli da kinarahingan nga pawayaan di siya kumadati. Nuno na pa nga mila kinarahingan na pawayaan dat samuli kumadit tulun. Haro naging mangkuit sayrad uhupan to kay tulun. Inuhupan dati nga ay kasamuli. Hara timpud-timpud ino pa'y kasamuli nga inay to nga taso. Manamuli diya. Itaso tay katulun nagisuayat manamuli dati. Mantadit panguhupan dati kumasa sangulun. Nga ilon nalad to na po ay lano ralanda kinarahingan dat manamuli dati. Paingkuro na parlan di siya nga di siya nabot tay lanin di. Ino pa'y dati dat ay milo pa'y dalanan dahilo nga papaindalan tokod pelayanan montokod tulun sa pitulun. Amin. Jadi ino pa di tugas dahilot kita dati nga haraduo. Kapagulo iati no po nga papaindalan tokod pelayanan kumatulun da suway. Montokod ay bahagian ila sangulo na janda. Kumaduo, isay na ko ilod, ihati na pawayaan da kinarahingan, dot manamuli kumasa sangulun. Sayrad binayahad dilad uludusun, nga ino pa'y anggota-anggota dahilo nga ay pinaposadia, bahkan no nakorikot piyad, pukul 1 damin susuwab nga hirihil sangingandog dami nagandan. To kita kunilong ay tikidan ko dadid sarahatos-hatos sa sangulun nga ay sedi panahak. Ay sedi panahak sarahatos-hatos ki. Ay isa namila pakurandat akon ko konsikaw tarima kasih po parikoton. Pamanaw na kago ba kono. Mamanaw may paghihumbatiyonon kadi Elda Willis. Bah, paing kura takatid isisa sakayon ko ay magito bilang sakayon tumanod ko no podoho ka tanod. Sakay dit karitasyo. O kono nakasakay di karitasyo nga pinakan isyo hinggan na pongon nga isyo balanja. Isyo manahak kot isyo membayar.
Iya dadi dit pasuhatan ni dadi yaho membayar kat tosoro ku nga bayaran sio. Gisomboden do nga ay aku ino kasamulis sio, nga isay na ko ilad ino pa'y manamuli di Elda Willis di nga, di Elda Edson isiya mapawayaan panamulid di. Tanpa gikago kapiro ba ilo nga Elda Edson na mamalanjas siya makan. Iya di materi sumano ge, hata kailana ralanda kinorohingan ti bo. Boleh jadi da i Wilbester minanguhupi Stelin Atin. Nga ina pa'y minanamuli di Wilbester nga akan kay Stelin. Isay, jokini iyo. Isiyo ha pinaway anda kinorohingan dat ay panamuli. Ano panela ni ribo ge. Nga irini ralanda kinorohingan. Ada ti asangkad dat mangilahom pa kuro. Jadi nailan toko dot nakura tu asaru toko kapuriman dot kagadi de Melayu dikecewakan merasa hampa dot sairad manguhup toko tulun lumansan toko manamuli isyo nga rupa-rupanya no nembulayan suangget ay panambarasan panatalayanan ako sobon bayan ino pa'y manamuli nga kinorohingan. Akon kay tulun dot uhupan dati. Jadi ino pahit kasamulianan di ditulun nga ailanom isyo teko milo pawayaan da tulun da suway bahkan dat okon pia katulun nga milay kinorohingan da pawayaan dat panamuli kumadati. Man tadi di kanono papaindalan tokod pelayanan isuang dat pelayanan da kinorohingan tutuduk susuhu da kinorohingan maya dan nunu no pawayaan da pelayanan ino pa'y kasamulianan no bahagian no kinorohingan. Moit ato ko kapuriman dat ay kecewa sa nga ginawo sa irad amo na muli at tangolun kumadati di mandati uhupay mandati anway panghupan nga ratian no padati dat panamuli no po samuli no patit paburuan dati iti kapuahangan dati nga kinorohingan. Sa kira pawayaan di siya kumatulon sa pitulun puji Tuhan nga noratian dati dat ino pa'y manamuli dat ay kapuahangan dati nga kinorohingan. Okay? Wah, kadain kadain na tumamad-tamad ge Elda Doroni makibalanja. Oh, Elda Enru ha manamuli diyan do ka. Yati di manantud isay manamuli ge. Oh, makibalanja ako idi gabu ina pa'y manamuli diyan do nga samin sikir ka. Ngon di tantua yu manamuli ge. Bah, pahitian ta kanati ay pelajaran datid kaswa na bay no. Kung sikaw dot kalumisan iti panambarasan dati asanang napapiramutan kapiruba ta kagud kaswabon da suwab. Kano misisa takod iswang sambayang. Kinorohingan asundo iswang kerajaan sorga maya dot panambarasan na kaswabon na bay no. O kita dahay iswang puro nangkut karolomon dot ay kasunduan no di pinatumboyo no mentokot ay panambarasan na kaswabon na bay no. Pengkuran nawayaan di Nabi Elia nga tumbayan had iso it tananud alumis montok ko kaposian dahay serad ori katatibo. Nailan nagidahay naratian dahay dat ino pahit ay kapuahangon da paindalanon paburuan dahay nga iya na himonamuli iya ni kaylo dat pengkuran ang kupanamuli no kumadahay. Sakira nagid iyahay no pa nga pawayaan no. Pawayaan dit santabit
pono muli nu kumat tulun-tulun da suai nga moy dad ihay na pohom kan indalan dit pono muli nu di kumadiolo moy ihay kadaw nga asilit berkat isuang ka kapasian da tulun da suai. Halip ya megal di nga sumambayang hemon to ko insana nit ay tulun-tulun ang pananod-pananod no may dad ogompi kapasian diolo miagal dit nawayaan di Nabi Elia. Tadaw sabat tabay no, kung sikaw tu harsa kadung no maya dat maniki dihay sayra dat mampay tumano dihay isuang dat kebaktian da sabat tabay no. Hinggo no po nga ino pa'y kapuriman na dahil isuang kabaktian nga haro kasari. Berdoa istimewa hay montok kit tulun-tulun dit kakalpot timpu dadendo isuang dat kaboling kahangan dat ay kaundarangan dat right ka hari sabat anuay nilo dat ay kasimbayanon kaidu ilo mantada nuno no pohit magantop dilad mumugampi data daw sabat may dad ilo kadaw nga kanud papindalan da palayanan isuang dat perbaktian dahing ka po. Tinan kaposien dahay mandahay pasara kumadia kimpunan dahay insana do sa dahay. Tinasambayang dahay isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay. Puji Tuhan tu alumis piramutan dati di sa munalipukusan. Hiti pakanto studio hiti tadaw da suam. Okay. Bahin ako po sanang hari sabat sanang tumaguang at kabaktian na sabat tabay na.